Zdravíte bre ljudi, evo nas ponovo u Meta Games DM. Ljudi, što se tiče današnjeg klipa, to je tutorial i snimamo kako skinuti i ubaciti ovu wall ride mapu. Najverovatnije ste pogledali klip, ako niste ostavit ću vam dole u deskripciji. Kad vi, odete na ovaj sajt koji će biti u deskripciji, vidite na taj, idete download, ja neću sad jer sam skinuo, i kad se skine izbacit će vam, sam trenutak da ja to nađem, izbacit će vam, izaći će vam u target, samo trenutak, izbacit će vam ovako. Baš dobit ćete WinRAR folder i kad kliknete desni klik idete extract here, ali WinRAR file, ne ovaj. Idete desni klik, onda idete extract here, a sad vama će pisati ovako, pisat će vam map. Vi samo uradite desni klik, rename i samo dodate S, idete maps i to idete enter. Kada to budete uradili idete copy, ovo možete izbrisati i samo odete u GTA San Andreas, ovaj, gdje ste ga instalirali, idete u datu i tu samo idete paste. Samo trenutak, kod mene neće, vama će sigurno raditi. Samo trenutak, ja se izvinjavam. Samo trenutak, evo ga maps. I sad samo tu proučete i to je to. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svideo, obavezno ga lajkujte, šerujte i komentarišite. I da, samo da vam kažem da će uskoro biti klip Mravi Challenge, brate, najodvratniji. Izazvao me je Meksi, obavezno like i share za Meksija. Tako da, čao!